mi nga sa ri koka hi ncindani ri tlakule i vutshila bya Afrika-Dzonga mingiseri wa Munghana Lonene FM i vutshila bya xiyimo xa le henhla swinene loko hi kha hi languta ka timhaka ta tinsimu tin'wana ta tinsimu leti ti rhandziwaka hi mfundhisi Pastor TK mfundhisi Khoza va ti rhandza tinsimu leti ta muxaka lowuwani hayi ku masehu wa mina ntsena kambe na va ti rhandza tinsimu leti ku fana na va Brabisto van'wana va ti rhandzaka tinsimu leti ku hlaya ku twa ku xurha mulunghisi Soko va ti rhandza tinsimu leti kumbe na wena wa ti rhandza loko ni nga se swi tiva ku wa ti rhandza risimu leri na khensa swinene loko yingiseri Munghana Lonene FM makomba ndlela nakona ku eAfrika wa vulavula namuntlha i ravuntlhanu siku hi lero ra 24 ra n'hweti leya Dzivamisoko lembe ra 2023 i ravuntlhanu ro hetisela ka n'hweti ya matimba ka khalendara ya 12 wa tin'hweti loko ze fika ka n'hweti leyi i n'hweti leyi lava nga tswariwa ka n'hweti leyi va swi tiva ku i n'hweti ya matimba loko hi vulavula ka tin'hweti ta 12 ta lembe kumbe na hemba vanhu hinkwavo lava mi va twaku mi vonaku va kha va tisa ku cinca ku a vuton'wini bya vanhu va tala ku va va tswariwe hi n'hweti leyi hayi mativana kambe swi ri tano mingisero mina ni nga na ku Afrika wa vulavula wu sungula sweswi humelerisiwe hi tatana Ncindani Eric Mabasa mi nga rivali ku ri ravuntlhanu rin'wana na rin'wana hi nga se vulavula to tala hi sungula hi ringeta ku hlamula swin'wana swa swivutiso leswi mi va ku mi hi rhumela swona ka mabasa@sabc.co.za kumbe mi hi bela riqingho mi nghena moyeni eka nomboro leyi ya ndhuma ya 0860002543 hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku va hi vona ku hi mi lavela nhlamulo hi kota ku vona ku nhlamulo ya kona yi fambisa ku yini hi nga se ya kwalano mingisero mina mi swi twile tolo president ya awara ya mune ni ndenga kulomu eka 20 timinete ku bila awara ya mune a va kha va tivisa ximfumo mukomishinara wo khomela endzhaku ka loko va tivisa ximfumo nakambe leswaku general Masimula va ta pfa va vekiwe ka masiku yo wisa yo hlawuleka leswaku va kota ku va va langutana na timhaka ta milandzu leyi va hehliwaka ha yoho hi ndlela yelese swi nga leswi swi tsindise leswaku ku va na mukomishinara wo khomela hi ta va kha hi bula na lava va khumbekaka ka timhaka leti va nga va va ri vativi va timhaka ta ku lwisana na vugevenga va nga va va ri vayimeri va minhlangano ya vatirhi na wehe hi ta ku nyika nkarhi leswaku hi kota ku twa tlhelo ra wena ra mhaka ka nomboro ya le ya ntolovelo ya 0860002543 handle ka sweswo u nga kandziyisa rito ka 0657443911 nongonoko i Afrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela twi kusuka studio 1 hi le Masingito Mall again hi sungula la makumenharhu wa masiku yo tlangela ntshunxeko ina leyi i n'hweti ya kona makumenharhumbirhi wa malembe hi kume ntshunxeko Afrika-Dzonga tlangela ntshunxeko wa wena 61 ya malembe ya vuhaxi #handlandlamuka Munghana Lonene FM makomba ndlela xana u na xivutiso lexi lavaka nhlamulo rhumela eka mabasa es@sabc.co.za i sweswo mingisero wa Munghana Lonene FM makomba ndlela seke mi swi twile ku hi endlisa ku yini a hi sunguleni hi amukela tatana Mike Maringa tatana Mike Maringa va vulavula ndzawulo ya dyondzo ya masungulo a Limpopo hikuva xivutiso lexiwani a xi khumba timhaka ta dyondzo kambe hi lava ku ta va tsundzuxa ku mingiseri a te yini ivi hi ta twa ku vo va hlamula va ku yini tanihi ndzawulo kambe a hi sunguleni hi twa ku vo va ri yini tatana Maringa ri xile mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani ri xile khalanga hi xota na vayingiseri va nongonoko a khensa swinene ni tshemba ku la mi nga tshama kona ku ya hi leswi ni twisaka swona rito leri xitori xexo xi fanele ku ri lexiya xo rhendzeleka a ve se hi xavela fenithara yintshwa khalanga leyi nga la hi leyi nga nghena hi lembe ra 2000 ni yo tshama ni yo tswere a yi se fika xo rhendzeleka no inkomo Maringa ku na muyingiseri a ri na xirilo la a hi sunguleni hi twa ku a ri layini ka lava va nga swi twangi hi ta kota ku yi teka kusuka kwalano mo ni yingiselela tani na n'wina hi tlhelo rero muyingiseri loyiwani i te vutomi ni pfukeni wena minjhani mpfukini boti i rheni 5 kwala babangu a na ku pfuniwa mani
ni karata hi mati ma fikaka xikolweni va nga endla boholi va hetelela va nga yi pfali laha mati lama ma nghena a jarideni ra mina ma ni onhela laha ni ma lava ku wisa na tiyindlu so ni ya va ripotela va ni byela ku ri va yi ripotini ka sakhete loko humelela swin'wana kwala jarideni ra wena va ta swi vona va ta ndlisa ku yini a swi tekangi masiku mambirhi sato wa mina a ya rheta kwala hi mati lama mahlanga a boka kwalaya a tshoveka voko ivi yena a ripota futhi va ku hi ta yi ripota sakhete ku fikela sweswiwani sweswo i 2 months vo teta a ku tshama ku va na wun'we wa le xikolweni nga ta ka mina a va ku tiva ku ri nsati wa wena i njhani sweswo a nga a va hi mati lama hini ku hava na wun'we lowu ni ya ripota ka mukhanselara mukhanselara i byela ku a nga swi tivi yeni ta ndlisa ku yini i n'wi vutisa ku ni nga pfunekisa ku yini i ku we mukhanselara a ku ho vona ku hi nga ya kwini se mi ni hleketa ni tlhela yo ni ta ka botpet ku mi nga ni pfuna ku ni nga sisa ku yini loko ndzi keta ku hlamusela ncindani ku ni le sekhetele va vulavulaka hi yona a ni na ku tiva botpet va ku ni nga va poyini ka ni mi poyina ni mi hembeni a ni tshama ni va na milandzu se a ni kombela ku pfuna mi tshama kwihi n'wina a papa mi tshama kwihi a babango a mi ta tshama mi ta giyana ni tshame ni ta botpet okay na ku na xiphiqo ke ta teka nomboro ya n'wina kwalani na muhumelerisi hi ta kota ku vona ku yisa ku yini mahlweni na mhaka yaleyo i ku i ka vula loko ku ve xikolo miri xikolo xi le kwihi xi kwala kusuhi na muti wa n'wina kwala babango a ni ta endla hi kona ni ku vona namuntlha ni twa ku kahle kahle ka endleka yini xana u na xivutiso lexi lavaka nhlamulo rhumela eka mabasa es@sabc.co.za ene leswi hi swi tsakelaka ngopfu swivutiso hi tsakela sweswi swo muyingiseri a foyina kunene ku fana na leswi mutwi na loyi lo fona a vulavula vumbhoni bya yena hi ndlela yaleyo kambe ayi tatani Maringa hi xexo xirilo xa va mhlongo la n'wina mi angula mi ku yini Khalanga Akhensa fortunately loko muyingiseri yaloyo a fona nkateko i ku ani yingiseli nongonoko lowu hi siku rero nga foyina hi rona no lexi ni nga xi tiveku hi loko muhaxi va nga va kote ku hindza hi kona tanihi lava nga promisa ha kona mara mo hi humaka yaleyo leswi muyingiseri a nga swi vula moyeni a ku na lexi xi nga hoxeka u vule ntiyiso ku na boholi yi nga ceriwa laya and hakanene ni endla ti-investigation ni ya kuma ku boholi liya yi na mati yo tala swinene swi vangiwa hi ku timpfula leti le kunene non-stop boholi liya yi na mati yo tala swinene mati lamaya hi mpela a ma khapela na le mutini wa Butkaizen xikolo xi confirmini mara background ya swona hi leswi Khalanga ku fanele ku akiwa ti-toilet laha xikolweni lexiya so hi nike xiyenge lexiya xa hi tirhisanaka na xona xa Mvula Trust hi xona xi fanele ku xi ya va akela swiyindlwana leswi va endlisaka swona va ka swiyindlwana before va sungula va rhanga va kuma ti-services ta lava vo borha mati va kota ku ya borha mati va swi tiva ku loko va thola mucontractor i ya tirha ka ndhawu leyi nga na mati kumbe ku hava so that va swi tiva ku hi endlisa ku yini swi hi pfuna na ku hi endla ti-spector hina ku munhu loyi a nga ta tirha laha i ya kuma mati a nge fani na loyi a nga ta fika a ya tirha ndhawu leyi nga hava mati a fanele ku xava mati kumbe a ti landzela mati hi ti-water tankers so lexi nga humelela i ku mati ma kumekile loko ma kumekile a yi kheyisiwangi bowl liya va nga yi endleli na thangi va kun'wana na kun'wana lomu endlaka swona loko mati va makumini va ma tshikisa sweswo va ku as soon as mucontractor loyi a nga ta fika i fika nyikiwa xikopi xa ku a connecta everything so la hi vi ya kuma ku mati mpfula yi nini swinene me le ku pepeni mapepela le ka muti wa nkulukumba loyi a fonini so hi vi hi tsutsuma hi xihatla mina ni vulavule na nhloko ya Mvula Trust tolo lava nga lava ku no bekubuleni hi xipidi nyana na vanhu va mopani ku loko va yimele ku thola mucontractor va ta endla ti-means ta ku va divert mati lamaya ku ma nga ha ngheni ka muti lowuya na ku vona ku va nga kumi mathangi lama in the meantime hi nga ta popela mati lamaya ka wona so that na ma nga ta ti na jarata ra xikolo so hi ku kongomisa Khalanga miyingiselo leswi nga swi vula hi swona a ku ngo va mhaka ya vomu hi yo karata hi timpfula leti nga kuneni tine ngopfu a ku ngo va oversight o ka hi nga swi hleketangi ku leswi nyanisa swona mati lama nga pepa ma hetela a jarateni ra makhelwana a hi khomeni kwalani hi hundza hi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona
sweswo mingiselo mgana lona FM makomba ndlela hi vuyile emavhengeleni se loko xiyimo xi te tatana Maringa hi ku le ka voho hi le nhlangasini hi mhaka ya boho leyi sati i wile a tshoveka voko mi langutela ku n'wi pfuna njhani hi xiphiqo lexi Khalanga report leyi ni nga yi kuma yi kombisa ku ndhawu liya hinkwayo yi na mati yo tala mama mo tala hi vulavulaka hi yona a mo va laha xikolweni ntsena ne le next door na tindhawu leti nga laha kusuhi va hlupha hi nhlangasi mara laha swi ta karhatiwa hi ku celiwe borehole leyi se yi yisaku mati a next door so xiviko lexi xi nga ta xa ku nga va ku ri na mhani va nga wa va tshoveka voko a ni swi kotangi ku xi lavisisa lexi a ni dila ngopfu na swona a ku ri mhaka ya emergency ya ku mati ma nga ha yi le mutini na ku va ringeta ku loko ku hela vhiki leri yaka ka rona hi va hi nga ha vulavuli hi xiphiqo lexi mara leswi ni lavaka ku va kombela swona i ku loko ku ve ku na swin'wana leswi va lavaka ku swi ripota ka ndzawulo ni ku twini va ka va ku tivise CAT a ni ta ku a va fambi va va ya straight ka district ya Mopani East va fika va lava district director Mani Machumele kumbe va lava tatana Son va fika va register va ta va byela ku va fanele va ta na yini va register complaint leyi va nga na yona mara ya mati I can confirm ku hi le ku dileni na yona va Mvula Trust va ta va fikini already na vanhu va hina va infrastructure tatani Sambo wa Mopani hi vulavule na vona mhaka leyi va yi tivaka ve le ku tirheni swinene kusuhi swinene na Mvula ku hi kota ku lulamisa xiphiqo lexi lexi tsakisaka tatana Maringa sweswi ni nga tshembisa ka muyingiseri loyi kontaya ni yile na valava mi nga va rhuma leswi va nga fika va endla swo a swi ololoxi xiphiqo xa tatana Khaizeni mati ya ha khuluka ya mutini wa vona ni ma vonini mina ni huma kosisi lexi nge le ku endlekeni i ku va fike va ndla xidan'wani kwele ku nga na borehole se loko va ndla xidan'wani kwele ku nga na borehole muti wa tatana Khaizeni loko wu langutiwa na xikolo wu le hansi se swi vula ku na hambi va ndle xidan'wani lexiya mati ya ha khuluka hambi ya khuluka henhla ka misava hambi ya khuluka hansi ka misava ya ha khuluka mati lamaya se na sweswi loko ni suka kona ni kume ku mati ya khuluka mi ma vona kunene ma kha ma khuluka makhelwani wa voho a nga nghena loko a ya ka voho mutini wa ko i ngheni hala nkoveni ka muti wa Khaizeni a nga ha ti hi kona xitarateni lexiya mati ma tsemakanyaka hi koho leswi kombaka kahle ku kusuka laya ku nga na borehole ku ya mahlweni a ku na xiphiqo lexi xi nga kona ku fana na lexi xi nga kwalaya ka muti wa tatana Khaizeni ni tsakisa hi ku mi kombisa timhaka ta ku tatana Khaizeni loko ri ku na swin'wana va lavaka ku swi landzelerisa va nga ya kwihi tlhelo rero va ta ya hi ta va komba ku va ya kwihi kambe lexi a ni lava ku mi byela xona i ku leswi lava mi nga va rhuma tanihi ndzawulo ku va va endla ku ololoxela xiphiqo tatana Khaizeni a va ndlangi kumbe ni nga ku a va endlangi nchumu va ndlile kambe leswi va nga endla swo a swi ololoxi xiphiqo xa tatana Khaizeni muti wa tatana Khaizeni ku bodlomela muti hinkwawo xitandi hinkwaxo hambi leyi a va fanele va ya kona xihambukelweni kumbe kwihi ka bodlomela kambe hala ka makhelwani wa voho ka fambeka hi ku a ku na borehole a ni la ku landzelerisa liya ya nhlangasi i va makhelwani kambe laha ku nga na nambu wa borehole ku bodlomela muti hinkwawo se namuntlha sweswi vanhu lamoyeni a hi twananeni tatana Maringa ku lava mi nga va rhuma tolo vo lo fika va ndla xidziva verini va ndla xidan'wani laha ku nga na borehole se loko va ndla xidan'wani laha ku nga na borehole mati lamaya ma ha tlhe ma huma ma pfempfa ma ya kwini ma ya kwele ka tatana Khaizeni se a hi fambeni kha hi swi tiva ku leswi a swi nga ndliwa tolo a swi le ku ololoxeni xiphiqo lexi Khalanga hi ku twisisa ka mehe na bulo leri hi nga va na rona deadline leyi ni nga nyikiwa yona ya Mvula Trust i timhaka ta ku by the 30 va ta va va endlini swi nga endleka ku ve na stop gap measure lexi a va lava ku xi endla mara va Mvula diversion ya mati a yi sendliwi diversion ya mati ya ha ta ku endliweni ni nyikane deadline by next week Wednesday va fanele va divertini va hoxe na thangi so loko ku ve ku ndliwe swin'wana swi endleka ku ve matshalatshala lama a va lava ku endlela for siku rero mara va Mvula va hi nyike deadline ya ti 30 ku by ti 30 hi ta ringeta ku endla canal ku mati ma nga ha ngheni next door na ku kuma mathangi ku whatever water lama yi humaka hansi
a hi ma-harvesteni hi ma chela mathangini kumbe nga karhati vanhu lava nga next door. So leswiya mi nga va ku mi swi voni kumbe va swi ndleni a ve se sungula ntirho lowu hi nga ku wu tshembiseni ku hi vona hi nga bula wona na Mvula Trust na va infrastructure va hina va xifundzantsongo xa Mopani East. kambe mi tele lexi nga endlaku ku boxiwa borehole yi nga ndliwi nchumu a ku ri yini? Ku fanele ku ya akiwa swihambukelo khalanga va Mvula Trust ntirho wa vona vuxaka bya hina na vona ka Department of Education hi vona va akaku swihambukelo a swikolweni. So program yo aka swihambukelo loko yi sungula loko hina hi va byela ku lembe leri mi nyika 55 wa swikolo before va sungula va rhanga va advertiser leswi hi swi vulaku i ku borha mati. Se va borhe mati last year va cheka so that loko va endla xikopu xa lembe leri xa ku advertiser ku fanele ku akiwa va fika va advertiser hi ku ya na ku tiva ku mali va fanele ku va yi tirhisa ndhawu yeleyo na mati kumbe yi omile na. Se hikokwalaho ka yini va nga vekangelangi ti-casing lava nga borha hi ku swi vula ku loyi a ya vekela ti-casing na hi fana na loko a ri ku borheni ya sungula hansi? a nge sungula hansi khalanga. What you do loko i borha mati va ta ku byela ku i fanele i borha ku fika lana ku a nga va borhe hi ku ya hi xikopu lexi a nga nikiwa xona hi va Mvula Trust, something leswi hi nga ta swi discussa na vona because ni ta tsundzuka ku i implementing agent ya hina. So loyi a nga ta ya a ya tirha laya i ta tirha hi ku ya hi xikopu lexi a nga ta nikiwe xona. A swi koteki ku va ku hakela mali va ku i borhe mati ku ve ku wena lexi a wu fanele xi endla i ku hoxa tiphayiphi na casing ku i connect thangi mati ma ya toilet. So ku ta hakeriwa munhu hi ku ya hi xikopu lexi a nga ta va a tirhe xona. Mara the idea a ku ri ku a xikolo xi ri xoxe swi borhiwe swihlayini nyana towards the end of last year. So unfortunately la ko hi nga hlangana na khombo ra ku mati ya kona lama ma kuma matele ma swi koti ku tshama le hansi ma huma ma ya henhla ma karata va makhelwani wa hina. Something lexi hi xi vulaku ku we acknowledge ku ve na xihoxo a hi fanele hi swi voni loko xa ha ku sungula ku va na thivani walowo. But i-cancer mingiseri yi tise ka attention ya nongonoko na hina va ndzawulo hi kota ku hatla hi attenda and then hi promisa ku loko ya fika ti-30 swi lava ku mati ma nghena aka makhelwani hi fanele hi kuma ndlela yo ma divert ma ya kun'wanyana ku nga ra mitini ya vanhu. kambe lexi xi ni vavaka i ku mingiseri i yini a xikolweni hikokwalaho ka yini swi nga fikangi ka n'wina? Khalanga xivutiso i xivutiso xa kahle. Muyingiseri i yini xikolweni na principal i ta ku byela ku ni fambe through the ranks because principal a nge jump ata ka province. I spoke to the principal Manana Machines ni va fonele ni bule na vona va ndzelini lava nga yisa kona na ti-email ta ku tsariweni. Swin'wana leswi hi hluphaku i mhaka ya ku hi lava ku tsala na ti-email ka swilo leswi nga urgent kumbe nga emergency. So swin'wana a swi lava hi tlakula tifoni hi yima hi hatla hi endla. So paper trailer yi ri kona but munhu loyi a fanele ku a hlamula swilo leswi i munhu loyi a nga na mitirho yo talo at situation tin'wana a nga ti tivi and ku ri hava na backup ya swifaniso ku komba ku mhaka leyi yi urgent ku fika kwini. Mina ni yo va fortunate siku rero a ni yingisela nongonoko ni twisisa xivilelo lexi mi yingisara na xona ni twisisa na ku swi urgent kumbe emergency leyi nga kona. Swona swi escalate-wini ko va ku la swi fikela kona mi ta kuma ku ku na shortage ya vanhu munhu i tirha mitirho yo talo swin'wana swi nga va swi n'wi tlonyini mara escalation yi endliwini from xikolweni sweswo ni nga confirm. Se mi ri leswi loko ko va ku ri na lexi va lavaka ku koxa xona ka n'wina mi nga va boxela mati ma va onhela jarata ra vona a va yi ka district? Ka district a ni va byeli ku va ya ku koxeni a va ya register complaint ya vona because ku koxa is something else. A va yi ka district na swithombe na everything leswi va nga na swona va ya komba ku onhakeriwa ku ni onhakeriwini swi fikelana. Loko swi ri ka district va swi tiva ku va swi escalate njhani swi ta ka HOD hi kota ku swi attenda hi xihatla. ni mi tshiri tatana mari nga khensa swinene hlayisekani ku dya ku engeta kenzeni khalangani khansela ka vayingiseri enkomo a hi kumeni mahungu ya misava ku ya awara ya n'we ku ya ta yimise ku yingisiwa kwalano hi languta timhaka letiya ta ku thoriwa na ku yimisiwa ka mukhomishinara endzhaku ka tinhlokomhaka ta mahungu hlekani kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za. Munghana Lonene FM makombandlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona. sweswo mingisero wa Munghana Lonene FM makombandlela nongonoko i Afrika wa vulavula hi ku tisela wona twi kusuka haleni a studio 1 hi le Masingita
sweswo mingisero wamukela lona FM makhoma ndlela nongonoko i Africa wa vulavula hi ku tisela wona tweak suka haleni a studio 1 hi le Masingita Mall again lava ku ta ku hi ta kota ku bula na vayeni va hina lava hi nga na vona kambe loko ni nga se bula na vona yimani ku tsundzuxa ku mingisero wa mina la ku bula na tatana Nkwinika le ka Kaizen ni yini ni yili Kaizen i tshama ka ndhawu yin'wana yo vava ngopfu xo sungula ku na ti-RDP ti nga akiwa ti ta gcina ka makhelwana wa yena makhelwana wa yena ina 3 room Kaizen ina yindlu yin'we ya randavula ma yona yindlu ya randavula letiya ta hina hi tipenda ku hi pende ya blue ina yindlu ya liya yin'we ina malembe ya ku hundza 42 RDP a yi fikangi ka yena ani swi tivi ni ta va vutisa va Greater Giyani Municipality ku loko va teka xiboho xa ku akela munhu RDP va languta yini makhelwana wa Kaizen na Kaizen hi tihlo ra mina ro ka ri nga pfuni nchumu ni vona ku loyi a antswa ku kuma RDP i Kaizen kambe i hava i tshame ku vava n'wi sweswiwani muti wa yena wu hundzuke nhlangasi na ku loko ku fana na sweswi va ndyangu va nga borha mati loko mi borha mati mi nga vekeli tinsimbi swi fana na loko mi nga borhangi hi ku na siku mi ya vekela tinsimbi muchini luwa wu ta laveka wu kha ku diruya hansi wu kha wu fambisa tinsimbi letiya se loko a ni ri mi ngo vhe mi ndla inspection mi vona ku mati ma kona se anti kambe Kaizen hi ta vona ku yena i pfuneka ku fika kwihi ku fika ka district hi kota ku vona ku na loyi a nga tshama hi timhaka leti i mani Kaizen muti wa yena uze wu hundzuka nhlangasi hi mhaka ku munhu i tshame na timhaka kumbexana na n'wi mi tivaka nawu hi pfuneni ku hi nga n'wi pfuna njhani Kaizen ku ya mahlweni a ni mina ti-pro bono hi pfuneni ku mi nga n'wi pfuna njhani Kaizen hi ku onhakeriwile Kaizen lava Greater Giyani ta va vutisa mukhanselara ku hikokwalaho ka yini Kaizen a nga ringaneli ku va na RDP loko mu vona muti wa yena mi ta swi twisisa ku loko ko ze ku va na nhlangasa mutini ku guga yindlu hinkwayo yindlu liya na mi tshembisa ku nga se hela nkarhi ku ta va ku ri leswiya hi nga tshama hi hlangana swona hi 2000 va ku i phumani ku xaya ku na mukhanselara la nga kona la a nge le ku n'wi pfuneni sweswi xikolo xi n'wi vangele nhlangasi muti hinkwawo leswo swi vula ku na munhu a ngo tsakela ku n'wi vona a ri vuswetini a ri ku hluphekeni Kaizen a hi swi tshikeni sweswo i mane amukela tatana Mpho Nkwinika tatana Mpho Nkwinika va tshame va vula swin'wana cindani a ni tivi hungu leri ra tatana Mpho Nkwinika ri nga ri lunghile ku hi nga vulavula na vona hi nga ri tlanga ni nga se vulavula na vona moyeni ke hi ku va tshame va vula swin'wana loko langutela ku ta ndleka yini hi vufambisi bya vufambisi bya xiphorisa loko xi tshamise leswi yimani va amukela loko Ncindani a ri na xona ntlangu luwa mpfumawulo luwa va nga vulavula hi wona nkandziyiso luwa hi ta sungula hi wu tlanga ivi hi twa ku va ri yini tatana Nkwinika nhlekani hi mi amukerile hi le ka Munghana Lonene FM na khensa Budpet nyotwani vaviseke ngopfu hi xiyimo xa yena xa Bud Kaizen a xiyimo xa Bud Kaizen xa vava na n'wina loko ri ku mi nga tinghena hi va pfuna tingheneni hi ku ai swa vava tatana Nkwinika ni yili ni huma kona sweswi hi ta vulavula tlhelo hi vona ku ncini lexi nga n'wi pfunaka hi xona because problem ya tiko ra ka hina i ti-office bearers i vanhu lava nga tshama tihofisini va pfalela vanhu lava nga na ntokoto ku va kota ku tirhela vaakatiko va Afrika-Dzonga va tshamisa sweswiya na mali yi ri kona mfumo na mali ha hakela ti-tax la muhaxi swinene so i mhaka leyi fanele ku yi langutisiwa swinene no na khensa swinene yimani na ha ri ku vutiseni muhumelerisi wa mina ku nkandziyiso luwa i na wona ke na ko wu nga ringana ka timinete timbirhi leti ni nga sala na tona ni nga siya mavhengeleni kumbexana yimani ni lava ku hi vulavula hi ku thoriwa ka mukhomishinara loyi a nga tivisiwa tolo Nkwinika yimani hi sungula hi twa ku siku rin'wana mi te yini kwala ka nongonoko lowu hi ndlela leyi u nga yelelexi eka Afrika wa vulavula va vona ximumu leswi swi nga ta se ku laveka xika manje leswi hina hi swi lava ku swi humelela i ku a ku ve na reset
a ku ve na receipt ya xiphorisa a swi sunguriwa ehansi loko mo languta laha henhla sweswiwani okay mase mulangono nghena mundzuku okay swi 66 wini manje i fanele a ya court mundzuku ku na possibility ya ku president a ngo no va ka tlhela and then ehansi ka vona deputy national commissioner loyi ve nge i CP a nga kona i le tlhela loyi a nga le kusuhani na yehe sweswiwani ve nge i musekisi na ye i na ti-case ta yena then loko mi languta lava va actaku laha Dimpane na Nkhuwa u na problem ta yena mali leyi va lwelaku hi yona leyi ya vo 360 something million leyi ya vo Kate Matlala hi yena end user ku hafanafana swi hlamulela and then lava va ngo Dimpane hi lava tirhaka hi mali mi nge swi koti ku humesa munhu a pfumaka mali mi ya languteka kun'wanyana ntivo wa yena kumbe ntokoto wa yena wu le ka mali a wu le ka policing na leswi swi vitaka ti-operation mavo so loko mi languta structure hinkwaxo xa xiphuzo sweswi a ku na nchumu xi nga sala palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona tatana Nkwinika hi vulavule ngopfu hi leti na letiya a hi ngeneni mhakeni hi leswi ya n'wamkhama ku swi nga ndleki swi nge tirhi ya va teke xiboho xexiya miri yini n'wina no se hi ri hlamurile tiko kusukela matola so hi vula leswaku General Dimpane i kahle aka timhaka ta timali i CFO ya xiphorisa General Dimpane a nga na ntokoto ka timhaka ta operation tolo hi hlamusele vaakatiko leswaku hi ta n'wi nyika chance ku un'wana na un'wana munhu chance wa hi lava hi ta va nyika ta chance leyi kambe loko va lava ku humelela aka ntirho lowu wa xiphorisa a va languta section 10 ya Police Act yi le rivaleni ngopfu yi vulavula hi BOC Board of Commissioners ti-Board of Commissioners leti i ti-9 provincial commissioners ti-commissionara ta va swifundza swa 54 i yona Board of Commissioners Board of Commissioners leyiwani yi tshamiwa henhla hi vona tanihi mutshamaxitulu wa yona kambe sweswi humelelaku sweswi hi BOC hi twa ku na minister va tshama na un'wana lava ku tshama wa tshama la va chela bodo liya moya wu nga ri wu kona loko va la ku humelela General Dimpane a va yingiseri va swi twa sweswi board ya ti-commissioner liya a yi tshamiwi hi vona ku va na lava va 54 ntsena hi ku swi hundza swikulukumba leswi swi fambisaka xiphorisa swi vulavuriwa kwalaya leswi vavaku na leswi tsakisaka se swi vula ku loko mi languta xiyimo lexiwani hi ku loko ni kha ni ringeta ku languta matimu ya vona mukhomishinari lowo khomela kusuka kweli va Free State lava fambaka ko va kha va voyamela hala ka swa timali na ku langutela ku landzelela section leyi mi va tsundzuxaka ku va landzelela yona swi ta olova ke loko hi kha hi languta ku ka ndzawulo ya maphorisa a swi tikombi ku ri na munhu loyi a nga na poso leyi nga ya yena un'wana na un'wana i le ku acteni ngopfungopfu kwala henhla kwala ka vona General Dimpane lava nga lahansi ka vona lava 54 i vanhu va nga na ntokoto swinene lavo loko vo va na timbilu to biha swi swa vo swi nga va fambeli kahle loko vo va na timbilu ta kahle va chuchekile va tirha na vona swilo swi ta va fambela kahle tsundzukani mahaxi leswaku xiphorisa a xi le Pitori xiphorisa xi kwala n'wini nga kona kwala mi lava ku masipala loyi a khanselara na vanhu hinkwavo lava va tirhela vaakatiko kwalano hi kwala xiphorisa xi nga kona so xiphorisa xexi nga kwalano xi khomiwe hi General Radebe laya a province so General Radebe i na ntokoto aka swiyenge swimbirhi xiyenge xa operation na xiyenge xa support mara a hansi ka vanhu valava vambirhi ku na vanhu lava va vitanaka ti-support lava va pfunaka va pfunetelaku vanhu lava va nyiketa information leyi va yi lavaka National Commissioner loyi wa Dimpane i na vanhu va fanaka na ye vanhu va lava nga va hi vona loko vo ka va nga va tirhisi hi ndlela leyi nga fanela va nge ku tshami laha hi ku laha ka hisa laha von'wana tipolitiki un'wana na un'wana i lava ku ta ti vona voko ra yena ri landini laha hikokwalaho ka yini xiyenge xa maphorisa xi laviwa hi un'wana na un'wana munhu i ku loko xi tshove matimba u ta tshama u kha u tsutsuma ya lomu ya kona hi swilo swa kahle ku nga ri na munhu a ku chavisaka kambe loko xiphorisa xi yime hi milenge xi kha xi tirha ku hava munhu a nga ta dyoha hi ku hi ta gongoda na mixo
hi ta n'wi vutisa ku hi n'wina Joel Nkwinika na loko mi pfumela ku hi mina ku hi tele n'wina a hi fambeni. a hi hetiseli hi ta lunga loko mi languta xiyimo lexi hi nga ka xona van'wani va ri ku fana na va economic freedom fighters xikombiso va ri a va swi twisisi hikokwalaho ka yini president va kha va hlwela ku hlongola Holobye Senzo Mchunu ivi va ku va yimele commission ya madlanga ivi holobye wo khomela wa maphorisa ku hayi mina na tsaka loko ku thoriwe manana lavawani tanihi hi mukhomishinara wo khomela ivi van'wana va njhani hi ku mhaka leyi hehliwa ku tatana Masimula na vo va hinde hi koho tanihi CFO a swo vula ku va ta fanele va ta hlamula ke swin'wana loko n'wina mi langutini hi ta va hi ri na xifaniso xa njhani ku ya mahlweni loko hi kha hi hetisa Nkwinika. swo ka swi nga hi khomangi kahle hina ka madlanga loko va humelela hinkwavo na vona va lava hi vone wonge a va yo pholuxiwa leswiya swo dyondzisiwa ku famba ni mi ya vulavula hi ndlela leyi. So na vona loko va ya laha va vulavula mhaka ya ku budget leyi ni nga yi endlisa leswiwani a yi nga vuli leswaku van'wanyana vanhu va fanele va yi tirhisa kun'wanyana leswiya a vo akeriwa ku va fanele va swi vulavula. Hina lexi xi hi chavisaka i ku loko ku kona loyi a nga ta fika ku hi vurile leswaku mali leyiwani ya 300 kumbe pension lexiwani bid leyiwani yi wrong n'wina hi mi nga pfumela ku mali leyi suka hi ku na munhu loyi a fanele a hlamusela ku 18 million rand yo sungula yi hume njhani 32 million rand leya vumbirhi leyi General Masimula va yi fela ku sweswi yi hume njhani because hi vona va fanele va ti ni nge swi koti ku yi hakela 18 na 32 million rand ha ta la ku ta tiva sweswo and a swi vuli ku loko va nghene namuntlha loko hi swi tiva mundzuku hi nge vulavuli hi swona ku hi leswiwani hi n'wina mi nga endla ku mali leyi famba a mi laveki lawani hi fanele hi kukula ndhawu leyiwani Buthpet and tiko leri a hi ra munhu un'wana ra hina hinkwerhu hi fanele hi teka mikukulu leyi nga na yona hi basisa mindyangu ya hina. ni mi tweni Nkwinika khensa swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta Chancellor Buthpet i matsalani wa ipusa ku nga tatana Mpho Nkwinika secretary general va kha va vulavula va kha va kombisa hi laha va titwisaka koho tanihi nhlangano wa vatirhi ka ndzawulo ya maphorisa ndatsakela na ku twa n'we maphorisa hi n'wexe mi nge le ku tirheni ku n'we matitwelo ya n'we hi wahi loko hi vuya mahungweni ya misava ya awara ya n'we kambe sweswi ni lava ku amukela professor Mr Quiet i Professor Dumisani Mabunda i mutivi laha ka timhaka leti ta ku lwisana na vugevenga va suka a College of Law a University ya Afrika-Dzonga a hi bile na vona nhlekani lowu hi twa ku vona va angula va ku yini eka mukhomishinara wo khomela loyi a thoriweke ka ndzawulo ya maphorisa va vona ku ri ndlela ya kahle ku ri laha swi ka swi tikomba ku se hi ya kwihi tanihi tiko kumbe ka ha ri ku tlhelela ndzhaku kumbe ku hlwela ku fika laha hi yaku kona ke prof inhlekani hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM. Enhlekani Khalanga hi xewetana va yingiseri va Munghana Lonene. a khensa swinene prof tolo a ku ri mphensa vanhu va kha va angula va tisa matitwelo ya voho endzhaku ka loko president va tivisile mukhomishinara lowuntshwa kambe hi mina na n'wina ni kombela hi sungula la ka ku loko president va endla leswi va nga swi endla tolo swi mi hlamarisile kumbe a swi boha ku va swi endla. Inkomu Khalanga leswi va nga swi endla hi leswi tanihi vaakatiko a hi swi languterile kambe a hi nga swi tivi ku ri i mani loyi a nga ta teka position ya suspended national commissioner ku nga General Masimula hikuva ha swi tiva leswaku ri wa vumbirhi a ye a khoto ku na swihehlo swo karhi ku nga va ku ri ntiyiso kumbe a ntiyiso kambe i ta nyikiwa nkarhi wa ku va a ya tihlamulela kambe lexi nga xi vulaka Khalanga i ku ri organization leyi SAPS yi le ka season yo tika swinene laha swi endlaka leswaku ri na vaakatiko va nga vi sure ku ri va ta tikuma va hlayisekile loko xiphorisa kumbe ndzawulo ya xiphorisa yi ri hansi ka ntshikelelo wo fana na lowu se wu tivaka hi nga swi twa
Madlanga commission ya mahlweni na ad hoc committee a yi vulavula hi swo yelana na leswi swi nga fambi kahle exiphoriseni kambe hi pfumela leswaku ri General Dimpane loyi a nga appointiwa tolo hi president i ta swi kota ku stabilizer organization leyi kambe leswi hi swi vitanaka i trust deficit leswi swi endlaka leswaku vaakatiko va nga ri na ku tshemba leswaku va hlayisekile hansi ka maphorisa swa ha to ya mahlweni hikuva general loyi a ngo tirha a ri yexe a nga kumeka tikhone hinkwato ta tiko leri se vaakatiko a va se va sure ku ri va ta tikuma va hlayisekile hikuva khalanga tiposition letimbirhi leti minister of police o actor commissioner of police na yena o actor se loko hina hi nga va hleri ha swi tiva leswaku loko munhu a ri ku acting ka position a nga swi koti ku endla swiboho long term strategic plans hikuva na yena a nga swi tivi leswaku loko a nga se implementa swiboho leswi a nga ta va swi tivile leswaku general crime a tikweni i ta va a ha tshamile ka xitulu xexo ke mo ni gimbetanyana kwalani ku nyiketa nkarhi ku mi vutisa swin'wana swivutiso khalanga Prof a swi na mhaka ku va mi hlamusela mi nga chavi nkarhi lowu wa mina n'wina lowu kambe a ni lava ku kamba ku loko mi languta leswi n'wimaka swi vulaku na vuhleri bya n'we mi langutana leswi nge le ku vulavuriweni van'wani va ri na ku tshemba ku swi ta endleka ku se hi lulamisa xiphiqo lexi nga koka ndhawu ya maphorisa van'wani va ri na ku kanakana na swi twisisa ku mi vulavule hi ku ke ntshembo kumbe ku hela ka ntshembo exikarhini ka vaaki na leswi swi endliwaka hi ndhawu ya maphorisa kambe xivutiso ku ta va ku loko mi langutele marito lama ma nge le ku vulavuriweni kusuka ka matlhelo yo hambanahambana swi mi tisela xifaniso xa njhani ka laha hi fanele ku hi ya kona tanihi tiko na la kumbexani hi nga va ku hi kha hi tikomba hi ya kona inkomu khalanga loko hi languta ndzawulo ya xiphorisa kusukela loko ku sungule General Fivers hi yena wun'we ntsena loyi hi nga vulaka leswaku a ku na swo tala ngopfu leswi a swi vulavuriwa hi yena ka position leyi loko a ri ka yona kambe endzhaku ka sweswo ti-general na ti-commissioners leti ti nga ta endzhaku ka yena ku ve na swivulavula a ti hetanga ti-term ta vona na sweswi ingaku hi xilungu hi leswi ngo position ya vu-commissionera hi leswi swi vitanaka i poisoned chalice ku ri swi fana na loko i vekele kondlo xifaki laha kambe hoxe swo karhi loko xo tintanyana laha hi loko se byi herile vutomi bya xona so un'wana na un'wana loyi a tekaka position leyi o va na xivindzi na ku tshemba ka leswaku ri swikeletoni leswi ni nga na swona a swo va swa xiyimo xa le henhla ngopfu ku ri ni nga susiwa ten ya mina yi nga se fika emakumu kambe hi ta swi tiva leswaku ri commissioner kumbe national minister ko va CFOs a hi vona va tirhaka ntirho wa xiphorisa vo monitara na ku manager kambe loko ku ri ku va swi kota ku gathera team ya kahle ya ti-province ku va na ti-good provincial commissioners na vona ti-commissioners leti vanhu lava tirhaka hansi ka vona va ri dedicated va tiyimiserile va swi kota ku ri va tirha national commissioner a ti tshamele kahle ofisini ya karhi a monitara kambe hi pfumela leswaku ri Dimpane general loyi a nga appointiwa tolo i ta swi kota ku hlengeleta maphorisa a tlhela a endla leswaku ri va tiyimisela emitirhweni ya vona ku ya emahlweni hikuva sweswi swi fana na leswi hi xilungu nga swi vitanaka ku ri i turbulence loko mi kha mi famba hi swihahampfhuka mi kuma xi dzinginyika ingaku xi ngo wela hansi kambe loko pilot hi vutivi bya yena na ntokoto wa yena i ta vulavula hi public announcement a ku mi nga chavi tshamisekani hi ta fika laha ya kona a xi nge wi xihahampfhuka lexi se hi pfumela leswaku ri Dimpane i ta swi kota ku assure vaakatiko va South Africa ku ri leswi mi swi twaka aka mahungu ku ri xiphorisa xi borile a hi swona mina mi ta mi nyika ku tshemba leswaku ri mi ta va mi hlayisekile lomu nga ta va mi ri kona so loko o kota ku va a gathera team ya kahle
pfumela leswaku ri kumbexana ku nga tlhela ku va na ku tshemba eka ndzawulo ya vuphorisa. Mina ni tivi nchumu hi timhaka letiya ta protocol prof kambe kumbexani mi nga hi pfuna ku twisisa sweswo xivutiso lexiwani hi ta xi hlamula loko hi ta va hi hlamule lexi ni lava ku mi vutisa xona hi ta gimeta hi xona hi lexi xa ku lava ku tiva ku hikokwalaho ka yini tolo loko president va vulavurile va nga pfumelangi ku acting minister na acting provincial na acting national commissioner va vulavula laya va ku hayi va ta kunguhata ntshamo wa voho siku rin'wana va vulavula na n'wina tanihi vateki va mahungu kumbexani protocol yi vula swin'wana mi ta hi hlamusela sweswo loko hi hetisela kambe a ni lava hi sungula hi langutala ka timhaka ta ku na ku vilela ka ku onge ti-president va nonoka loko swi ta ka timhaka ta ku teka swiboho leswi kumbexani swi nga hi hetiselaku swintshuxo ka mitlimbo yihi kumbe yihi leyi nga va ku hi ri na yona loko mi kha mi languta leswi va nge le ku fambiseni swona ku ololoxa kumbe ku ringeta ku ololoxa xiphiqo lexi nga koho emaphoriseni mi vona va kha va kombisa swikombiso sweswiya swa ku va nonoka ku teka swiboho kumbe endlelo leri va nge le ku ri endleni hi roho anakeni a ri fanele ku va ri endlisiwa xiswona. Mi vutisa xivutiso xa kahle Khalanga. Vaakatiko se va swi tiva ku ri president i endla leswi a nga swi vulaka ku ri loko a kuma ti-report to karhi he takes time to apply his mind. Sweswo hi fanele hi va hi swi tiva a swi sunguli sweswi hambi ku ri no vuyela ka ministara ku ri loko ku ri ku president a va swi kota hi ku hi vona murhangeri wa xiphorisa kumbe masocha a va ta teka swiboho kambe va teka nkarhi hikuva va nga lavi ku ri loyi a susiwa ka xitulwini a susiwa swi nga ri hi ndlela ya xinawu so a hi swi tivi ku ri ti-advisors ta president hi tona ti va byela ku ri va teka nkarhi kambe ha swi tiva leswaku ri swa nonoka leswi vulaka ku ri swilo swo tala swi ta teka nkarhi ku va swi lulamisiwa hikuva loko se swi ya lulamisiwa ku ta va ku onhake swo tala ngopfu loko hi vulavula hi mhaka ya vugevenga Khalanga loko ku nga ri na swiboho leswi tekiwaka ka ha ri nkarhi vanhu lava va khumbekaka va ri ka swiyimo swa le henhla va nyikiwa nkarhi wa ku va va kota ku tumbeta vumbhoni leswi nga ta endla leswaku loko se ku va ya heta va ya ti-court u kuma ku ri a ku na vumbhoni and then swi swi costa government mali yo tala hikuva sweswi loko ni yingisela tolo a ni swi twanga ku ri president va suspende General Masimula va teri hi xilungu loko ni swi interpreta mina va teri mina na General Masimula hi pfumelelanini leswaku ri va yimela tlhelo va kota ku ti basisa va swi vona a ni tivi loko vanhu va xi twi xilungu lexiya a va vulangi ku ri ni suspenda General Masimula va teri mina na general hi twananile ku ri a va yimeli nyana etlhelo hi ta kota ku lulamisa swin'wanyana hi pfa hi veke General Dimpani loko ni vuyela ka General Dimpani Khalanga na yena i yile ka ti-commission letimbirhi a swi vuli leswaku ri u basile kambe hi ta yimela recommendations ta ti-commission Madlanga na ad hoc committee na task team leyi nga appointiwa leyi a yi fanele yi investigata na General Masimula kambe hi yena a appointiwile hi president ku ri a leader that team se leswi vulaka ku ri na General Dimpani president va nga na confidence ka yena sweswi ku nga ha tumbuluka swin'wanyana hikuva leswi ni nga vula ku sunguleni position ya henhla exiphoriseni is like a poison challenge van'wani sweswi kusukela tolo a va etleli va le ku celaceleni va ta kuma swo karhi leswi va nga ta swi humesela rivaleni ku ri na yena loyi a nga acting a nga basangi lero n'wi vekele na tlhelo leswi endlaka ku ri hi le ka xiyimo hi le ka crisis mode enkarhini wa sweswi Khalanga sa hetseleni prof laha ka ku va va nga pfumelangi kumbe va nge ti ha swi tiva kumbe la ku ta twa rito ra Lieutenant General Dimpani laha va vulavula kambe hayi mi nga vileli ku ta va na nkarhi ku nga ri khale va vona na holobye wa maphorisa lowo khomela va nga ta mi nyika nkarhi wa ku va mi vulavula na vona i mhaka ya protocol kumbe i mhaka ya ku va thoriwile kambe a va se tshama hansi va kunguhata ku va ta tirhisa ku yini swi tikomba ingaku a va nga se kunguhata swi yelana na leswiya loko ku fanele ku yisiwa masocha lomu ku nga na
na vugevenga ngopfu loko president va vule ku ri masocha ya ta pfuneta SAPS va te ri acting minister of police u ta ya vulavula na varhangeri va le masocheni ku ri va ta endla njhani ntirho wa vona kambe ku ya na swivulavula va nga koti ku hlangana vanhu lava va nga koti ku twisisana hi mayelana na command na protocol leyi mi nga ni vutisa hi yona Khalanga hi ku loko mi swi twisisa masocha a ya nge pfumeli ku ripota ehansi ka maphorisa se a ku na challenge yaleyo ku ri loko va kha va tirhisana kwale va ta nyikiwa hi mani instruction loko socha ro tshika ri duvule muakatiko ri ta report emaphoriseni kumbe ri fanele ri reporta eka general wa masocha na so leswi hi leswi hi nga swi tolovela Khalanga ku ri ha to va na ti-challenge hikuva loko murhangeri a vula leswaku a ku na swiboho leswi swi nga hetiseka enkarhini wa sweswi swa ha to ndlariwa swin'wana hi ku famba ka nkarhi swa tiveka leswaku ri swa endleka i kuma ku ri na va lava vambirhi lava va hela va nga vulavurisananga hikuva vumbirhi bya vona va le ku acteni ku nga ha va na power play ya ku ri a ni report ka munhu loyi i le ku acteni loko a ri permanently appointed a ni ta teka ti-decision ka yena so ka ha to va na internal politics leti hi tshembaka leswaku ri they won't play out hikuva loko tindlopfu timbirhi ti karhi ti lwa emabyanyi ya karatekaka prof a hi gimeteni kwalaho khensini nkarhi wa n'wina inkomo Khalanga hlayisekanga a khensa professor Dumisani Mabunda lava hi bula na vona va hi gimetela vuhleri byolebyi na hi la ku twa wehe ku u ri yini kambe hinkwaswo hi ta swi twa loko hi kume mahungu misava ya awara yan'we hi lawa ya landzela na eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makomba ndlela Fikani Botpet mena khumenta ka leya acting national commissioner Botpet ndhawu leyi ku na problem yi kulukumba ngopfu mali huma njhani CFO a nga vi involved phela hleketani aka mfumo timali ta tithendara ti ya hi swigava a ni ri mara mali leyi tele ngopfu yi nge humi CFO a nga swi tivi i tsandzekini ka ad hoc committee ku hlamula xivutiso loko va n'wi vutisa ku ri hi mhaka ya strike lexiya xi nga va kona 360 million for 1 day yaleyo i tsandzeki ku yi hlamula mativa tiko ro njhenjenge hi lero kahle ndhawu leyine ku ka ha to va na problem la ku pfariwa manyala mi ta swi vona mi ta twa ti-case ti nyamalarini ku humelele yini swilo swi va hasa vanhu va ponyukise sweswo la ku dlayiwa vuthala la a ni mixisi Ihlikani lowunene muhaxi wa nongonoko wa hina wa xirhanda wa Afrika wa vulavula vhele hi va twini president na loko va veke mukhomishinari wo khomela mara hi ku vona ka mina muhaxi kahle laha ayi nisini kahle ni ngo na van'wana hi karhele kahle hi ti-acting kahle munhu a fana a nga huli loko za voniwa nandzu a ri ka xitulu xa le henhla most especially ka xitulu lexiya a nga ka xona lexiya xa vukomishinari loko za u hehliwa hi nandzu ka switulu leswiya kahle a fo yimanyana u nga huli ivi ku tekiwa munhu un'wana ivi a nghena laya leswo swo mali ya va kahle ti-taxpayers mani ka ti tirhisiwa ku hakela vanhu vambirhi kahle ku ri vukorhokeri byi le ku tsutsumbeni ka tindhawu to tala swin'wana swi nga ku hi tikeleni as a tiko leswo acta leswi hayi swi le ku hi karateni ku ta actiwa za ku a ni tivi kahle ku ta actiwa ku za ku fika vanhu va tlhela inkomo kwani Khalanga commission ya madlanga a yi hatlisisi kumbe lava va fanele ku va vula ku va na milandzu a va hatlisisi hi ku mali ya mfumo yi ta hela hikuva vanhu va kha va dya mahala because vanhu lava va yimisiwaka laha vo yimisiwa kunene ku va nga tirhi se va hola va etlele so a va hatlisisi hi mhaka ya ku mali ya mfumo yi ta teketeriwa ngopfu swinene so loko o vo tirhisa timhaka ta ku loko va ku mana na nandzu a yimisiwi na muholo wu stopiwa loko ni nga swi tivi kumbexana hi ku pfumala vutivi va stopa kumbexana kambe loko va nga stop ku yimisa ka vona swi pfuni nchumu hi mhaka ku va kuma mali va lo tshama
ku ya ku tirheni phela hi mhaka ku lava yo mali se loko vo heta ku nyika u tshamini ku fana na sweswi vanhu vo to jabhetela xikongomela hi ndhuma xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula. Ebakayin Khalanga Pet Mathebula hi mina nakona ku Afrika wa vulavula hi wa lowu nomboro hi leyi 0860 002 I'm twenini ku mina na muhumelerisi hi tirhile leswi hi nga tirha swona hi mi tiserile mahungu hi vulavurile na n'wina se lexi nga sala eku n'wina mi hi byela ku n'weta n'we timhaka tirhi yini nomboro i 0860 002 n'wina mi nga rhumela ti-voice note hi khenseli swinene ku va mi endle tani a ni ka ni vulavula hi timhaka leti ta Kaizen ne swi ndle ku ni nghena Babangu khale ngopfu ni nga si nghena Babangu ya Babangu ve le ku va ndleleni mapatu ya kahle ya lama endliwa hi switina mi ri paving ve le ku ndleleni mapatu ya kahle swinene leswi swi nga hi swi khensaka kambe hi nge khensi lava nge le ku ndleni patu ro suka a ka Thomo ku ya ka Hlomela hi ku swi swa ku nga ri Mathumbani a swi heli ri londzeliwe ngopfu patu leriya kambe na sweswi a ri le ku endlekeni a holweni ya vaaki ya ka Malamulele nhlekani lowu ku na ntirho lowu nge le ku yeni mahlweni wa xitsundzuxo wa ku tsundzuka nqambi leyi nga etlela vurhongo lebyikulu loyi mi n'wi tivaka tanihi Kenny Bevola kambe ke i tatana Ndlovu lava nga etlela vurhongo lebyikulu se n'wina mi nga kwala tindhawini ta le kusuhi tshunelani mi seketela ntirho wolowo mi seketela va ndyangu mi va tiyisa hi nkarhi lowu wo tika hi ndlela yoyeleyo hina hi ya mahlweni nakona ku Afrika wa vulavula nomboro i 0860 002 543 a hi amukeleni n'wana mingiseri a ta va mingiseri wa hina wo sungula hlekani lowu hi ma amukeri a ni pressa nkona a ni nga pressa nkona kambe hi yo yaleyo mhaka leyi ni nge ni lava ku hi ta kota ku va mina na wena hi twanana hi twa ku leti n'we mi nga khoma tona timhaka ti nga va ti ka ti famba hi tlhelo rihi loko hi kha hi languteka maendlelo kumbe timhaka leti ti nga le ku yeni mahlweni hi nkarhi lowu loko hi kha hi languteka ka timhaka ta leti ti fambelanaka kumbe leti hi vulavulaka ha toho ku hi ndlela yoyeleyo hi musumbunuku hi ta va kha hi mi tisela nongona ku Afrika wa vulavula twi kusuka ka Xikundzu hi laha ku nga na ntirho luwa wa ku tlangela siku ra ntshunxeko laha ku nga ta va ku ri na Premier Dr. Phophi Ramathuba loko ha ha ri kwalano a ni kha ni languta lawani ku Premier tatana Mandla Ndlovu va ta va ri na ntirho na voho leyi Ambombela kambe halaya a va hi rambangi antivi kokwalaho ka yini va nga yi rambangi kambe va ta va ri na ntirho leyi Ambombela na woho wu ri walowu wa siku ra ntshunxeko hi ndlela yoleyo sa mi twaneni mingisero mina kwala mi nga ningisela mi ri kona nhlekani lowu ku n'weta n'we timhaka leti mi nga khoma toho hi ti nomboro i 0860 002 543 hi lowu mingiseri nhlekani kumbe na ha ri kona kambe swi nga ndla hi tsemeki minkani ti vulavulela ni ri nexe swi endleka phela kuma ku no ti vulavulela ni ri nexe kambe nteri awara leyi ya ku va hi twa leti n'we mi nga na tona ku sukusela sweswi ku fika le ka awara liya ya mbirhi leswiwani ku ri ku endlela leswaku hi kota ku va hi twa ku n'wina laha mi nga koho timhaka leti mi nga khoma toho ku nga va ku ri tihi kambe timpfula leti nga le ku nini eka tindhawu to hambanahambana na toho ti le ku tiseni xiphiqo swa timhaka ta ku onhaka ka mapatu hi ndlela yoleyo ku onhaka loko ya ka mapatu ku hetelela ku ni fikisa ka timhaka teti ta ku kumbe xani van'wani lava va ta va va lava ku mi pfuna a va koti ku mi pfuna ni vona va Mopani District Municipality loko ku ri ku ntiyiso leswi va nga swi tsala a ni swi endleka ku ndliwe account yo ka yi nga ri ya ntiyiso ya Mopani kambe yi komba ku executive mayor councillor Pule Shai a va endlele vaaki va vulavula hi timhaka ta ku antswisa xiyimo xa mphakelo wa mati va swi tsarise sweswo mphakelo wa mati ka miganga leyi nga kusuhi na N'wamanungu Dam leyi a yi tiviwa tanihi Middle Letaba Dam va nge ri miako leyi
miganga leyi yi koti ku va yi vulavula ku va yi tisa swibumabumelo yi rhambiwile ku va yi tisa swibumabumelo leswi swi nga ta hetelela swi ta hlamuriwa hi holobye lava va nga ta kota ku va va vula na vaaki eka n'hweti leyi nga ta landzela leswi swi loko ni kha ni languta la ni vona executive mayor councillor Puleshai ni vona lava va va heleketeli mayor wa Greater Giyani ku nga councillor Thandizitha hi ndlela yoyoleyo loko na ha vulavula hi mayor wa Greater Giyani councillor Thandizitha ni ta fanele ni hlangana na vona kumbe vhiki leri taka hi kota ku va hi vulavula hi timhaka ta Kaizen ku va nga n'wi pfuna njhani tanihi masipala ku vulavula na ndzawulo kumbexani leya ya va MEC Bioscope Makama va vona ku va nge n'wi kumeli ku tshama na kumbexani vo vele ka kwele ka vuhosi bya tiko leri ra le Babangu na vo va nga hetelela va teka xiboho xa ku va va ya vona ku kumbexani va n'wi lavela xitandi xin'wana a rhurha laya hi ndlela leyi se i swin'wana swa leswi hi nga ta ringeta ku vona ku hi n'wi pfuna hi swoho Kaizen swi ni vavile leswi ni nga swi vona namuntlha loko ni ri le aBabangu kambe ke sweswiwani ni ti ri na ku twa n'we kun'we mi ri yini un'wana wo sungula mingiselelo ni hlekani DP mpfukeni hi pfukele njhani buta mina hlayisiwile DP DP i matiba la ku ya ka mhaka ya le Muledani mani DP mina ni pfumela ku ri loko mi nge se va muhaxi mi munhu ma swi vona mhaka leyi nga endleka Muledani yi twise ku vava matiba a ni yingisele mfambisi wa masipala wa Thulamela ka xin'wana xa switichi va kha va hlamusela va kha va vutisa leswi nga humelela ka vanhu lava va nga helerisiwa tiyindlu ta vona ma swi vona ku na swin'wana swi nga ni vavisa DP laha ni nga fikeriwa hi mihleketo ya ku swona swi nga va njhani DP tanihi Afrika wa vulavula mi hi kumela meyara mani wa Thulamela hi mhaka ku loko ni yingisele leswi nga endlisiwa swona la DP ni na vona timhaka ta ku i nga ri vumunhu a byi vangi kona ku vi na swin'wana nga swi kuma ku vanhu lava loko va hirimisa tiyindlu letiya va yi nkarhi wa nampundzu swinene hi vo ma4 nampundzu DP byi kwini vumunhu na pfumela ku ri vanhu lava va nga va vika misava leyi a va fane va nga vika yona mara vumunhu byi kwini DP loko mi fika mi wisa yindlu ku na van'wana la ni nga twa ku ri a ku ri na n'wana loyi a nga na 3 months va humesiwa ivi ku hirimisiwa tindlu letiya so ku ya hi mina DP a ni la ku mi kombela ku ri swi nga va njhani kambe loko hi va lavela yini la hi va lavela vumunhu DP hi mhaka ku mina ni pfumela ku ri yindlu DP yi hava mavhilwa a yi nge tsutsumi i yini DP leswi nga endlaku ku mi fika na TLB hi 4 nampundzu kumbe yi khomeni kwalani ni sungula ni hundzisa leswi Boxer xikongomelo a hi duma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula enteyiso mingisero mukana nona FM xikongomelo a hi nduma a hi tlheleleni ka mingisero lwa ni nga n'wi khomisa mingisero na mitwa leswi mi vulaka swona na ku twa ku vilela loko mi taku na koho kambe ke mina ni lava ku mi vutisanyana swivutiso swimbirhinyana swinharhu hi ku landzelelana ku lava ku ta kota ku hi ku hi nga tsutsumeli vumunhu na ku hava vumunhu kumbe byi kona hi ka hi nga languti ku le khundlekeni ka yini vanhu lava va nga le ku fayeriweni tiyindlu a va lo pfuka masipala wu ya faya tiyindlu ku yiwe na le tikhoto ku tlhe ku huma court order loko sweswo hinkwaswo swi endlekile ku huma yini andaka court order mi nyikiwa masiku ku court order yi te se loko court order yo andaka masiku 23 vanhu lava 21 vanhu lava va fanele va sukile a ka ha ri na vumunhu byin'wana lebyi byi nga endliwaka DP mhaka leyi ni yi landzelerisini leswi ni nga xi kuma hi lexi vanhu lavaya va vi na wona mpfumelelo kusuka ka Royal Council ya le ka Xivasi ma swi vona a va ri na swona leswi vitana ku ri EPTO ma swi vona mingisero wa mina hi nga heti nkarhi ha jikajika ka swilo leswi swi nga ta ka matani ku ze ni ku hi nga heti nkarhi mhaka yini hi nga tlheleli ndzhaku a hi yeneni ka ku xiboho xa khoto yi te loko khoto yi ze yi ta ka sweswo mi swi vulaka swa ku a va ri na yini a swa ha ri na
a swa ha ri na xiave ku se ku na xiboho xi nga tekiwa se swi vula ku n'wemela ta vula ku se hi sungula ku jikajikisana hi timerits ta nandzu leswi swi nga tekiwa khale se hi laha ka ku na court order loko ze ku va na court order swi vula ku n'wina ma swi tiva ku mi lahlekeriwile mara DP 4 ya nampundzu ma yi vona 4 ya nampundzu ka munhu loyi a nga na n'wana wa 3 months DP u fika TLB va faya yindlu hi 4 AM byi kwini vumunhu kwalano DP mina na pfumela ku ri ni vula ku swona ma ha tlhelela ndzhaku mingiseri ene hi ta sindziseka ku hindza hi ku ma a ku vumunhu byin'wana lebyi a byi fanele byi va kona hi byihi munhu i nyikiwe mhaka ya le court munhu i nyikiwe court order ya ku lawani a hi le ka n'wina mi fanele va mi sukile yi hume hi 2020 se loko ze ku huma court order swi herile a ka ha na vumunhu se swa tiveka ku n'we mi rhurile laha a mi ringanelanga ku va kwalaho DP mina ni pfumela ku ri masipala wu na maphorisa masipala wu nga kuma nkarhi wun'wana DP mi nge pfuxi vanhu hi 4 nampundzu va fayila yindlu DP swa vava hi varhangeri va njhani lava va ku hi fika hi 4 hi ku hi mhaka ku ku na court order humani hi fayindlu hi 4 nampundzu DP i masipala wa njhani lo nga endla ku swo fana sweswo DP ku ya hi mina vumunhu hambi vanhu va nga landzelelangi nawu bya laveka DP hi mhaka ku munhu a nge se va meyara a nge se va mfambisi wa masipala i munhu ma swi vona mara mintwa swi nga tshamisekangi ku ya hi vumunhu ku ya hi vuafrika yes ku na court order leyi nga huma hi 2020 na pfumela a va yi landzelelangi na pfumela mara vumunhu byi kwini bya ku 4 AM ku ta fayiwa yindlu mu humesiwa mi yima xitarateni nemitweni mingisela mina veri vumunhu byi kwihi woyo ri yini mingisela vumunhu byi kwihi loko mi ya phanga ndhawu vumunhu byi kwihi mhaka leyi mingisela a vulavulaka yona a ni nga ni bula lava van'wana mpundu walowu va kha va byeriwa ku lava tshamaka kona ku la ku ndliwa patu se ni ku eyi swi ta lava se veri ku na munhu a nga va xavisele ndhawu leyi ene a ku ri mukhanselara se hi ta n'wi landza hi ta twa ni ta n'wi vutisa mukhanselara ku se i va pfuna njhani loko xiyimo xi te tani handle ka swona loko ku ri na vumbhoni bya ku impela nga va xavisele hi yena va ta fanele va n'wi yisa khoto se na va lava ku loko ku ri ku swi tsandzile khoto lexi a va fanele va xi endleli i ku landza loyi a nga va komba ndhawu liya swi herile a ka ha ri na vumunhu byin'wana a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka hello a hi papa minjhani butete hi pfukile minjhani hi pfukile butete lo ta hlamula ka mhaka leya ku demolixiwa ka tiyindlu leti ya ku ni ka siku rin'wana ze ni nga fona ni fona ndhawu ya le hi press rin'wana ra le Mariveni press leriyani masipala wu zo humesa xileriso Greater Tzaneen Municipality u ku vanhu a va sukile ku aka laha purasini mara still vanhu va le Mariveni ka purasi leri a va ha continue va aka xileriso lexi a xi humele ene va vukosi va ri misava la ya vuswo swilo so a ni tivi swa ku se ku ya mahlweni ku ta humelele yini ku masipala wu humesile xileriso so loko mo hi kuma na vo va masipala va ta kota ku hi pfuna ku hlamula va hi kota ku hlamula ka xiyimo lexiya ku ri impela ndhawu liya va vukosi va yi ona kumbe yi ona hi masipala na because vanhu sweswi leswi va ha ri ku xaveni ka stense va ri ku mativa sweswo mi swi vulaku mingisero wa mehe hi nge endli mata hikokwalaho ka yini hi ku hi nge endli n'wina laha mi nga koho mi nga vulavula laha mi humese timhaka timbirhi mi humese timhaka ta ku va vuhosi ve ri hi le ka vona mi humese timhaka ta ku va ka masipala ve ri hi le ka vona se leswi swi vulaka ku n'we loko ku ri ku mi lava ku aka hi n'we mi nga ta landzelerisa se mi la yena hi mi landzelerisani swa n'wina a hi lavi n'wina mi hi landzerisela butete hi n'wina mi nge hi va lava ni mirhi hi va lava hi va lavela yini ke masipala humesile xileriso ku ri na hinkeni ndhawu leyi ku nga akiwi so ku va mi hi pfune ku validata ku ri impela i ntiyiso ku ri ndhawu liya impela a hi ya vukosi na hi swona ni vulaka swona ni nge sweswo n'we mi lava ku hina hi mindlela leswi a mi ta ya mi ya vutisa ka masipala loko ku ri n'we mi lava ku aka mi ya ka masipala mi ya vutisa hi nge a hi xiphiqo phela lexi hi nga xi tekaku hi xisa moyeni hi ku
va yingiseri a hi avelaneni vutivi lebyi ku na xiphiqo lexi wona hala ve ri hi lava ku a hi swona loko a ku ri ku hi tirhisa rito ra xinghezi a hi ta ku mo abuse i swa n'wina sweswo a hi swa rixaka leswi hi nga vulavulaka hi swona leswiwani swi khumba rixaka na tshemba ku ka rixaka swi ta fikelela loko ku hume court order ya siku hayi hina siku va mi fayelaku mi ta hi ta vulavula ku hey va hi faye sweswiwani sweswiwani ku hala leswi hi nga swi endlaku mingisero mina hi kumeni van'wana hi cindrani nomboro i 0860 002543 leswi a mi fanele mi dyondza swo i ku weyi khumbekaka ka timhaka to toleto ku nga va ku ri weyi kumaku xitandi ka ndhawu yo karhi loko kuma xitandi tiyisisa ku xitandi lexi lavaka xi aka xi le nawini i ntirho wa wena walowo hayi ku se mi swi tisa ka Afrika va vulavula leya mi vutisela ku xitandi xi le nawini a hi amukeleni n'wana mingiseri ni hlekani a hi Bootpet njhani pfukile mi njhani hi pfukile Bootpet vani ni na ku pandza ka nhloko hi milandzu leyi nga kona ni la ku twisisa ku ti-qualification leti ta tiloyara ta hina ta leti va yaku xikolweni i ku lava ntiyiso kumbe va dyondzisiwa ku va fanele va kuma maqhinga ku loko munhu a endle xilo i huma njhani because ni vona hi ta va na problem kumbexani curriculum a yi fanele yi cinca because swin'wanyana hi tlhelela ndzhaku hi mhaka ya ku yimelela swilo leswi hi swi vonaka ku swi ngetelela vuoni atikweni se a hi fanele hi pfumela ku curriculum leyi yi right because ni vona ngaku ntirho wa lawyer ni na vana lava nga yi onhaka kwihi curriculum leyi ku ya hi n'wena ku ya hi mina ni vona ngaku va dyondzisiwa ku defenda loophole ya nawu not ku kuma ntiyiso ku i ntiyiso loko ku ri milawu dziva ku i dlaye munhu i n'wi dlayeli na then va kota ku hi kuma ku magistrate i right loko yi n'wi gweva na hina hi swi lavisisile hi swi twisisa ku i endle nandzu mara loko ku ve vuloyara i ku ya xikolweni ku kuma ku ka loophole ya loko i endle nandzu ti-loopholes leti i nga tlula nawu nandzu lowu i mhaka ya ku loyara yi fanele yi kuma qhinga ya ku nawu wa so hi nga wu lwa so nawu wa so hi nga a hi helo kambe a hi ntiyiso ke ku Afrika-Dzonga loko i endle nandzu kumbe i endleriwe nandzu ku fanele ku va na muyimeri wa nawu wa ku guide ku okay loko swi ya hala hi fanele hi famba hi tlhelo leri loko swi ya hala hi fanele hi tlinda hi tlhelo leri hi ku ni le ku tivutiseni ku tatana Mulaudzi loko mi tshamini n'wina mi ze mi vilela ku a hi helo swi sukela kwihi kumbexani mi nga se ni byela sweswo yima ni teka nhloko mhaka ta mahungu ni mo ni khomela nyana tatana Mulaudzi na ta ku mi vuya mi ni hlamusela ku hinkwaswo leswi mi nga swi vula swi tlhontlhiwe hi yini ku mi ze mi vona ku a hi helo mi va mi kha mi vula yini hi ndlela yoyoleyo kambe sweswo andzhaku ka loko hi ta va hi twe ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta yimise ku yini tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi sweswo mingisero mugana lona FM i 29 timinete hi seba awara ya 2 khinsini mani kosina okay lava nga hi tshemisa mahungu ya misava ya awara ya 2 namuntlha ku ri ravuntlhanu i ravuntlhanu ro hetisela leri ra n'hweti liya ya Dzivamisoko loko se hi vuya ra mintlhanu leri taku ku ta va ku ri Mudyaxihi nako ku ta va ku ri siku ro wisa Afrika-Dzonga hi ndlela yoleyo ku ta va ku ri vhiki leri taku sweswi a yeneni mahlweni tatana Mulaudzi ni khensile ku va mi ni khomele riqingho rolero ni pfuneni ku twisisa ku loko n'wina mi tshamini mi ku ya vativi va nawu bona va tshama kha va languta ku xihoxo kumbe loophole yi le kwihi leswiwani hinkwaswo a swi nge yisi helo swi sukela kwihi Bootpet lito loko mi tshamile na loko ni kha ni vulavula ku ni na vana ni zama ku vulavula na n'wana wa mina loyi a nga milani ri bona ku na leswi humelelaka leswi swi vonaka ka matlanga na everything ni nga ni byela kahle n'wananga what is the purpose ya n'wina loko mi kuma ku i ntiyiso ni vulavula ni ri Mulaudzi so swilo leswi va ni hleketelelaka na swilo swin'wanyana ku Mulaudzi hi we yi nga endla ku corruption leyi a hi nge ku bitiwa tent mina ni influenzile ni tirha kwalayo hi me ni lange khampani ya Bootpet se va le ku ni laviseni n'wina kasi mina ndzi sa yini mativani loko a hlamusela ni twa ni herile a ku no hina hi langutisa ntsena ku ka nawu lowu va vulavulaka swona loko mi ni byele ku mi endle leswi na leswi na leswi hi counter take ku hi kwila ku nga na loophole ya ku i nga huma i nga khomiwanga ni ku n'wananga loko a ni swi tivile a ni ta va ni nga pfumelangi ku hi swi endla
because mina a ni lava ku loko ku ve mina ni ya ku gweveni n'wana wa nga ni endle nandzu n'wina na n'wemile ku pfuneteni ka mfumo ku kumisisa ku a va gweveliwi mahala leswi hi swi lavisisaka loko hi langutisa ku ya hi milandzu na hina ha swi vona ku lava rhongo kambe loko ku ve n'wina mi ta exikolweni mi tlhela mi va na ti-LLB ku langutisiwa loophole ya ku hi loyi mulawudzi i dlayile loko a dlayile mi ya vutisa ku kumbexana a ri na enga ya yini na yini na yini mi nga langutisi leswi ni nga swi endla se hi ya kwihi ntiyiso ngopfu yaleyo ya ku swi tele ngopfu ku hayi mathebula phela a va ri hansi ka ntshikelelo na sweswi swi langutiwa hi mathebula famba mi va kamba miehleketo ya vona nga ri hi kahle a ma ha languti ku se va dlele ya kwihi Buthpet because purpose ya ku vana va hina hi va yisa xikolweni i ku va pfuneta ku kuma ntiyiso a hi swi lavi Buthpet va gweviwa va nga endlangi nandzu sweswo swi langutiseni mara loko ni ta mhe ni ya ku mi byela ku ni dlaye munhu njhani ni mi byela ntiyiso mina n'wina mi ya langusa ku okay i n'wi dlaye so munhu wa kona a ku ri byaleni a ku ri byaleni va ku okay munhu wa kona va nga ku ya xikolweni va ku a nga yangi xikolweni ni ku ni n'wi tlhave hi mukwana va ya vutisa mukhegulu va ku loko va ku va n'wi tlhave hi mukwana a va ri ku va ku 3 meter nawu teka 3 meter va ku hava ku a ri fiki loko a yime 3 meter mulawudzi ya huku mina famba ri ka ku hela ka vhiki mulawudzi ni khensile ya khensile tatani mulawudzi a khensa swinene i ntiyiso ku na matlhelotlhelo yo hambanahambana kambe van'wani va ta ku a ni ngo ku va ku ri na muchuchisi laha se muchuchisi luya i va kha a tirha swoho swa ku ye i va kha a yimelela loyi a nga twisiwa ku vava ivi ku va na lava va yimelela ku loyi a nga mulumbiwa a hi swona kumbexana swi ndzi swona a hi swi tivi va lava tirhanaka na swo swa nawu va Enoch Mngoni va Terence Baloyi van'wana va nga hi pfunaka kama hi twenini wena ku hikwalaho u nga koho u ri yini 0860 00254 nhlekani hayi Buthpet sesi wa mina minjhani hi pfukeli sesi a khensa loko mi hi bela riqingho n'wina minjhani i khensile Buthpet ku na un'wana a nga fowunela earlier ivi mi ku ka yena mi fani a vulavula hi swa lenge ivi mi ku va ka na a swi tikhumi swi vurise ku yini mara a swi tikomba nga ku miri munhu i fanele a nga cheka a make sure ku ri owna hi mani land leyi hina hi xavile xitandi Buthpet ka pati leri a ro sikerisa Giyani mavona leri le Kremetati i ndzi nga ku i ya hala i famba hi rona ivi i nga ku a jika i ya hala Tzaneen kwalaya ku na land kwalaya hi nga yi xava Buthpet hina hi xave hi khi hi tibyela ku hi xava ka vanhu va right loko hi xava land hi 2020 ma swi twisisanyana na sweswi na namuntlha na sweswi a hi koti na ku ya tirha laha ka land liya hi ku loko i ku wa tirha hosi leyin'wani ya ku stopa hi mhaka ku hosi leyin'wani yi ri yona i land ya yona liya hi nga xava ka yona na wena yi ri i land ya yona since 2020 Buthpet va ze lava va nga suka va ku va ku xaveni va lovi no lova sweswi va fike va xavini land yaleyo va ku hi fane hi tirha sweswi va lovini na vatswari ni chava no vula vito Buthpet hi ku loko u vula vito ra mina i to swilo leswi va swi onhekini swi bonyekini u va ku xaveleleni ku mara hi nga sungula rini na namuntlha na sweswi Buthpet 6 years later a ni tivi ku hi nga pfuneka njhani hi ku loko hi xave hi khi ku hi ndla swa right hi xava ka munhu wa right loko mi kumeka ku tirheni va fika va mi stopa lava ka hosi leyin'wana a ni tivi ku hi nga pfuneka njhani Buthpet mara ni twe mi ku munhu kambe a ni ri i ntiyiso sesi wa mina timhaka ta misava ta hlupha ene swin'wana leswi endlaku ku ti hlupha i ku na vo va lava mfumo wa hina na vo va swi tivi ku ve le ku endleni ka yini hi ku nkama wun'wana va ta mi byela ku misava leyi ve ri yini va ta mi byela ku tihosi leti a ti na vun'winyi bya misava hi leswi va nga ta mi byela swona va ta ku misava hinkwayo yi le mavokweni ya mfumo jikijiki hayi tihosi leti i vinyi va misava vona va lava mfumo kambe leswi xi nga koho i ku ko fana na n'wina mi kombisa ku timhaka ta ku mi xavile swi vula ku loyi a nga mi xavisela i mi nyike xilipi ya so i nyikini xilipi sweswiwani ku na se loko a mi nyika twanani loko a mi nyike xilipi xa ku komba ku n'wi mi xave ndhawu leyiwa leswi n'wina a mi tandla swona i ku xo sungula mi ya ka ndhawu leyi ya nhluvukiso wa tindhawu ta le makaya loko mi ya koho mi fika mina ni xaviseriwe ndhawu leyi va ta mi byela ku hayi
swilo leswi swi fanele swi ndlisa leswi na leswi na leswi rural development leswi mi nga la Limpopo mi nga ya laya i khona Risik na Bikat kumbe khona Risik na Fort Tracker kambe ka tindhawu tin'wana kwala hi ku nga na lava ba timhaka ta misava sometime ya vutisa kona mi twa ku n'winyi wa misava wa Mampela hi wihi ka va lava vambirhi ivi loko loyi un'wana a ta ku a ta mi stop a nga mi stop hi nomu a yi court a kuma court interdict ya ku n'we mi nga yimi aka hi leswi ndzi nga ta ku kombela swona le court siyili ko va ku luweni tinyimpi tikulu loko i ku i ya ku sunguleni ku tirha va ta lava van'wana a court siyili ku na okay loko mi ku sis loko mi ku va court ti yini mbula yi va yili le puluka hambi ya ku ri pulukwani va yili va butsipati swi kona sweswi loko a ni nga lavi no chava ku swi vula leswi mi nge le ku no leswi mi nge le ku swi vuriseni swona na n'we a mi kombi mi ri na ntiyiso wa swo hambi va yili pulukwani loko mi ye court yi ri yini court yi ve yi dismissa case yi dismissile case court loko yi dismissa yi ku lava hina hi nga xava ka vona hi vona yi ku lava ku nga xava ka vona hi vona vinyi va land mara ni ri na sweswi namuntlha loko wo ya ku khuleleni va fika vavanuna lava van'wana va fika laha va fika va ku stopa a ku tirheki loko i ndla lexi va wisa mara sweswo i vugevenga hi ku loko ku ve ku na court order yi nga komba ku mathevula a hi le ka vona hi le ka vasundhusa ani loyi a ta ku a ta mi kavanyeta swi vula ku ndla vugevenga kwalano se a mi fanele mi n'wi pfulela case hi swona i cancel kumbe mi lava ku hi mi pfunisa ku yini sesi wa mina mi nga si fambi fambi okay loko ku ve ku loko futhi se swi yenele khoto swi olovile phela loko i nga sindzisi ku la hi le ka mina ku ri ku khoto yi vule leswin'wana loko ku ri ku xikhoto xiboho ya xikhoto lexiya a wu yimi na yona i ndla appeal loko i ndla appeal ivi yi ya mahlweni yi tengiwa kambe loko mi ndla swa vugevenga mo khomiwa swo olovisa sweswo handle ka loko ku ri ku hava vo khoma kambe swi nge endleki loko ku ri la giyani va koho brigadier Sirakwana mi ya ka vona mi famba ku hey loyi wa hi kavanyeta loko hi fanele hi aka i va ku hi le ka mina ku hi laha phepha hi leri swi herile kumbe ku na swin'wana va nga vuleki sisi la 0860 00254 nhleka aye mihaxi minjhani nhleka hi pfukile minjhani hi vulavula na Erondlo kwala ka Mageva la ya bote yes mina ni nola ku veka nyana ya swilo leswi hi swi xavaku a tixopini nga va ku ri xopo yin'wana na yin'wana leswi hi swi dyaku masiku hinkwawo ma vona ni xikombiso loko mo nghena a xopeni kumbe a garage mi xava mazimba mi kuma ku ya tsariwini swilo leswi ya nga endliwa hi swona vula ti-ingredients ta kona so mi kuma ku ri ya vula ku okay i mazambala swi na chukele swa bava kumbe swi na vinegar so ni vona ingaku a swi enelangi muhaxi loko a swo endliwa ku okay no va ku i vinegar yi kombisa ku okay vinegar leyi tele ku fika kwini kumbe va ku i chukele ri tele ku fika kwini kumbe va ku swa bava swi bava ku fika kwini so mavonelo ya mina hi la a ni vona ingaku because swo tala leswi xavaku swi ta swi ri na barcode liya loko kumbe xana mfumo o endlela app ya ku ni kota ku loko ni fika ni ya xava before ni xava ni scanner xilo lexiya ni kota ku vona ku okay xi na munyu wa 5% xi na chukele ra 5% kumbe swi bava ku fika kwini ni vona ingaku swi nga hunguta ku affecta rihanyo ra hina cause swi fika laha swi affectaku then hi kota hi vaviseka maybe swi dlaya kumbe swi affecta kun'wanyana mara loko a ku ndliwa tani ku ri hi kota ku find out ku leswi swi bava ku fika kwini kumbe swi nyanganya ku fika kwini so tsariwa ntsena ku okay swi na chukele swa bava hi ndlela leyi mavona se ni vona ingaku a swi enough kambe anti makwavo hi ku ne ku languteni sweswi ni khome bodlela rin'wana ra namuneti la
ri ra komba ri energy ri ku protein hey ya ku hana na protein na yin'we ka nominate leyi ri ku very English sodium ri ku 7%, ri ku sugar ri ku 52%, ri tlhela ri komba ku ti-gram ta kona i 46.6 gram. Se mi lava ku swi hlamuseriwa ku hundza laha hi ndlela yihi? Okay, na swi twisisa sweswe mara loko no swo va swi va ku ri swi corresponda na leswi va swi vulaka kwalano. Okay, because right now but loko no va na xilo lexi ni tshembisaka ku ri hi mpelampela swilo leswi loko ni scanner barcode liya swi corresponda na sweswi va ni byelaka swo swi nga kwalani na hi mpelampela na me ni va na matimba ya ku leswi swi vulaka ku mingiseri wa mehe ku ya hi n'wehe mi kombisa timhaka ta ku kumbexani swi nga endleka va lo titsalela la ku ku na 31 milligram ya sodium ku ve hi ntiyiso wa kona i 60 milligram kumbe i yini ti-gram teti nga va ku ti ri toho. Exactly hi swona sweswo nkama n'wani mihaxi mi kuma ku mi ya xava 1 liter ya cold drink ne loko a mo yi veka xikalweni mi kuma ku a hi 1 liter maybe 750. ene sweswo mi swi vula ku ni swi vone hi petrolo siku rin'wana ni ku ni ya xava petrol ka yin'wana ya ti-garage hi xigubu ni ku ni lava 5 liter yi nga fiki laha mhani hleketa ku yi ta fika kona tanihi 5 liter se ni swi vona ku leswi se swi foti hi ngo mathangi ya nga vonikeliku leyi swi vula ku swi leswi yi nge le ku cheleni swi nga endleka kun'wana hi kha hi nga cheli yona 1 liter leyi byeriwaka yona kambe na mi twa buti laha mi fambaka kona khesini loko mi te na tlhelo rero makwavo sensa mina mihaxi hi swona inkomo i mhaka yin'wana yo vava ngopfu leyi kumbexani n'wina mi tumbuluxaka timovha a swi nga koteki ku hi kota ku vona ku mathangi lama ma yimise ku yini ma komba ku himpela loko i chele 10 liter i 10 liter hi ku tin'wana ti-garage hi yo mhaka ni nga swi lavi mina swo chela petrolo ka ti-garage tin'wana ni cheli hi ku na swi vona ku a ni tshembi ku loko yi ri 1 liter yi ta va 1 liter kambe hayi a hi nkarhi wa mina wo vulavula lowu wa n'wina muyingiseri wa ku vulavula un'wana muyingiseri hi lowu nhleka ahe minjhani Botpet papa mina hi pfukeni n'wina minjhani hayi na hina hi pfukini ma hayi hi nga va mani handle ka Afrika wa vulavula a sasela mani police station hi tsake ngopfu hi pfuni ngopfu hayi station commander lava nga ta ho sungula ku vona station commander xo patrola na maphorisa hey ku na order yin'wana yikulukumba swilo swi cince kusukela loko va fikini Colonel Mudau hayi swilo swi basi ngopfu hi tihitarela kwa ka Afrika wa vulavula se hi tsakile hi ri nga mbundzumuxiwo police station liya a ku tsakiwa ku yiwa mahlweni va hi pfuna ya biwun'we va magaliyoni yimani mi lavi laha se kahle ngopfu Botpet kahle ngopfu a mi lo xaviwa kumbe mi ta vula sweswo a ni xaveki Botpet mina hambi vona a hi ri ku va monitoreni kolonele a hi seza hi va kahle hi va ahohi a hi yimeleni kule hi vona mativa la ka makuleke ka ha ku heta ku simekiwa na forum yo patrola a va yini hi voxe kolonele ve le ku landzeleriseni na tikhesi leti a ti titimerini timhangu to chavisa se ta pfupfuleka hayi khenele a ve se za va va na tin'hweti timbirhi ku na order mativa swilo swi le ku fambeni a va hi xavangi ve nge hi xave na hi xaveki ma swi vona ta khensa Botpet ta khensa Afrika wa vulavula a wu yi mahlweni wu pfuna rixaka xirilo xa hina xi fike ka varhangeri va maphorisa va hi nyiki munhu wo tirha hi matimba na maphorisa me le ku tirheni kahle hi tsakini hi ri vaaki a swi yi mahlweni swi fambisa sweswi nemetweli boto wa mina a khensa ma swi vona ya khensa loko ri ku ma swi vona ku hi le ku zameni a khensa swinene a sasela mani le sasela mani va ku a ku tima galiyoni ma ta khulela hinkwaswo ku va rivala ra mitlangu se namuntlha ve ri hayi kule ku tirhekeni i mhaka ya kahle yaleyo tirhani a hi lwisaneni na vugevenga kambe loko tiko hinkwaro ri karhi ri la hi vugevenga swigevenga i va mani
ayamkeleni n'wana mingisile lo nhleka Aye Butpet minjani? sesi wa mina hi pfukeli minjhani n'we Hi pfukini. Ni kombela ku nghena tanihi xikalavito la Bushbuckridge. Yi na challenge leyi hi nga na yo ndi yi vonaka yi nga le ku yi affecteni siku rin'wana na rin'wanyana kumbe yi khumbaka vutomi bya siku rin'wana na rin'wana. I mhaka ya mapatu. Ngopfungopfu ka ndhawu yo suka Thulamahashe u ya Manyeleti no suka a Khunuku u ya Manyeleti ya vaviseka siku rin'wana na rin'wana. Ngopfungopfu ka vanhu lava va u kumaka ku va fanele va pfuka nampundzu va ya mitirhweni. Ka maxelo ya ku fana na ya sweswi ka ku ni timpfula u kumeka ka ndhawu ya ku a wu famba 20 minutes u tikuma u hetelela u famba swin'wana swo vo 1 hour 20 minutes. Lera ku a hi swi tivi ku vukorhokeri byi le ku teni vanhwini kumbe byi le ku fambeni. So i swin'wanyana swa swiphiqo leswi hi nga le ku hlanganeni na swona hi swi vonaka ku loko mo tikuma mi nghenelelini ku ve mi ololoxela swoho hi ku hi lavela lava va nga va ka va ri responsible ka ku ve ni va dila na sweswe va hlamusela hi kota ku swi tiva ku va tiyimisele ku hi lulamisela rini swiphiqo leswi hi nga na swona na ko loko swi makise ku yini hi suka hi swi tiva because honestly speaking timovha ti le ku vavisekeni number 1 number 2 na hina vanhu hi le ku vavisekeni. Ni huma ntirhweni sweswi la a ni fanele ni famba i 15 minutes ni tikume ni fambe 1 hour 20 minutes. Na misho kona swi ya a ni lava ku loko hi nga se heta hey timhaka ta le Bushbuckridge ti le kusuhi na mbilu ya mina lera ra ku swa ni vava loko vaaki va le Bushbuckridge va fanele va hlupheka sesi wa mina. Patu leri kumbe mafambelo ya kusuka Thulamahashe mi ya a Manyeleti mi vula loko mi famba hi kwihi hi le role? Loko u famba hi le role i hindza landela u hindza Ilidlo u famba u ya nghena ka Sherry hambiloko u famba hi le Onsolo swa fana hinkwaswo kasi kahle mi ngo Manyeleti hinkwayo kusuka Thulamahashe no suka a Khunuku u ya Manyeleti ndhawu leyi nga vulaka ku ya antswa i patu ro suka eVelvedia kumbe Velverdine i ya kwini u ya Open ntsena hi rona hi vonaka nga ku ra antswa na rona i mhaka ku raha ku heta ku akiwa i nge na ku hindiwa over a ri si hindiwa over loko ni nga endli xihoxo. Ni mi twa kahle se ndlela ku loko ni va vitana ni ta kota ku fana na lera kusuka ma ku vona laha crossing ya ku jikela a Thulamahashe laha Cottondale loko se mi famba mi ya Manyeleti ma ri vona na leriya ra kusuka kwala a Thulamahashe hi leriya ri famba kwale a landela leriya ku na lera la a Cottondale ri ya Manyeleti kun'wana a ri xikontiri a ni tivi mi lava vandla yini va va susa xikontiri lexiya loko va nga se aka rin'wana ri pfa ri fambeka hi swo mi lavaka swona ni lava ta ku hi kota ku loko ni va landza ni kota ku swi tiva. Loko vo hi susela xona xikontiri lexiyani va at least ku va ku nga ha ri na xikontiri at all because mafambelo ya hina a ma tshamisekanga ku tani ngopfu xikhele ku tlula ku veni ku ri na yini ku va ku ri na xikontiri. Ni nga tlhela ni vulavula futhi hi patu ro fana na leriya ni vulavulaka hi rona ro suka i Cottondale ni ya Thulamahashe patu leriya ku vulavula ntiyiso ya ku helela ri lulamisiwe loko ku kha ku lava ku hostiwa i festival ya MLFM leyi a yi ri kona laha ka vo ti 15-16 loko festival yi hela patu ri sala ri yima ri nga ha yi mahlweni. Hayi no ni mi twile loko mi nga vileli mi nga siya na tinomboro kwala ka tatana Ncindani hi ta kota ku na loko se hi vitana lava van'wana na n'we mi tama ma ha ri kona hi ndlela yaleyo hi kota ku twa ku xiphiqo xa n'we ku ya mahlweni xa ka xa ololoxeka ke kambe tanihi mukhanselara wa Bushbuckridge sweswo ma ha ku swi vulaka ni ta swi fikisa ka executive mayor naswo ni ta lava ku twa ku endleka yini loko swi boha ni ta ze ni chayela ni ya famba tindhawu teto timbirhi ku ni kota ku vona ku mhaka yo antswa leyi nga tirhelaka vaaki hi loko ko ndlisa ku yini kambe ni mi khensile sweswi wa mina ni khensile inkomo sweswo mingisero mugana lona FM komba ndlela inhongo timinete ntsena a yi se ba awara ya 14 ya na ku vona lava vulaka kona loko famba i suka i ri Thulamahashe
i famba hi leswiya a lokixini laya ra thula mahaxi i khuphuka i hindza laya a role ivi xikontiri xi hela hi leswiya ya va landzela i gravela laha ko la ku khuleliwa kambe kumbexani sweswiwani ku ngo va ku tsandza hi mhaka ku hava timpfula ti yimi kambe ntani ya vona ku hi nga va pfuna njhani ku ya emahlweni tanihi sweswi ni nga hanele babangu tanihi sweswi ni nga mukhanselara wa Bushbuckridge ni ta vona kambe sweswi i mani amukela un'wana mingiseri loyi ni hlekani alanga mjani papa hi pfukeni minjhani n'wena good sweswi mi nga mukhanselara wa le Bush na mina na xirilo xa hala Bush ma vona loko i suka a Doroslop ya Bushbuckridge i khandziya ntshava laya ku nga phemeka laha xikontirini laya laha ku le ku phemekeni kusukisela 2022 December nga ze ku na timpfula ti phamula xikontiri lexiya laha ntshaveni ivi December leya ku helaku va nga rhungisi va ngetela tilayini ivi ku na mpfula ku phemeka sweswiwani stop and go ni lava ta tiva ku ri pulani ta vona letiwani va nga ti endla loko ro phamuka ri nga ha fambeki ri fana leri nga ku endlaku ku hala open i yini ku phela la vo suka hala Doroslop va ya xibedhlele laya va ya tiofisini va ya ka Home Affairs le Bush le dorobeni pulani ya vona yini ku na swi vona ni le ku voneni ka khombo laha ku ta hluphekiwa Bushbuckridge loko ro wa ri hela ku nga ha fambeki a ni twisisi ku ta tirheka njhani i ntiyiso ngopfu a hi khale ngopfu ku yele holobye Barbara Chris na va Sanral kumbexani ku ngo va ku landzelela na le ka vo va Sanral hi ku executive mayor va vulavule hi rona loko hi vulavula na vo Vicky Reer a na ha swi tivi hi vulavula na vo hi ravumbirhi hi kha hi vulavula hi timhaka ta ku famba ka patu leriya ra le open buloho leriya ri nga tsemaka le ka patu leriya va kombisa ku ta va na nhlengeletano Vicky Reer hi mhaka leyi ya le ntshaveni leyi loko khiya a Bushbuckridge adorobeni swi na nxungeto wa ku nga tsemeka Bushbuckridge North na Bushbuckridge South hi mhaka ya ku tsemeka ka patu leriya se i mhaka leyi kumbexani hi nga yi salaku ndzhaku ku vhiki leri tako hi kota ku twa ku endleka yini hi ku mina na swi tiva ku na ndlela yin'wanyana leyi a va fanele va yi khurherile va ka va nga lavi ku yi endla yo jiya ku hala hi jiya ku hala mapulaning hala Masana Hospital yi ta ri temile riqingho leriya kambe laha vulaku kona hi laha ka kusuka hi hala amolweni lelo kusuka hi laha amolweni laha ta hi laha ka Silinda leswiya ya vuya hi leyi kambe hambiswiritano ni mitweni mingisero mina khensa swinene ku mi tena tlhelo ro rolero i ntlhanu timinete ntsena a yi se ba awara ya mbirhi a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi ni hlekani a ku nga se ndla njhani a ku nga se nghena munhu ne alright 0860 nongonoko i Africa wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM namuntlha namuntlha mu le ku mo tiphina mo dlemulela a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi ni hlekani Hello. Hi papa. Njani? Hi pfukile, n'wina mi njhani? Pfukile. Mbalavula na Calvin kusuka aka hele ka Bungeni. Manit. I mingiserile mi le ku nonokeni ngopfu i nga ri mi ri mina nkarhi hinkwawo mi hava hi nkarhi wo herini mi le ku nonokeni loko a ma nghena mhakeni a hi ta switwa. Okay. Kombela ku vulavula hi mapatu kusukela ka Bungeni ku fana na laha a Big Tree loko mi huma laha Shell Garage laya patu leriya loko ma ku suka a Shell Garage mi endla nga ku mi ya ka Chavani a ri fambeki swinene ku tshama ku va ku ri na ti-potholes tin'wana to chakisa ngopfu ku va ku ri na tihomu na ku va na tihomu laya na switarata swe le Manyunyu ku hava xitarata lexi fambekaka laya so a hi kombela i lava va nga henhla kumbe khanselara va hi lungisela switarata na va hi lungisela switarata le ka Bungeni wo kombela ku hava xitarata lexi fambekaka ene a Manyunyu phela a ku ri doroba ra le ka Bungeni se a ku fambeki hinkwako na sweswi hi xava ku ya makaya ti-long weekend letiwani a swi tivi ku loko ho famba hi a famba kwihi cause switarata nani
exihlakarini ende khala futhi tshama kambe lexi xi hluphaku masitiva ku sweswi i yini i ku n'we a mi kona loko ku ri ku va khulelile tolo na sweswi na ku vulavula na munhu un'wana a nge le kaya a byela ku nga ze u vuya se i tlhelo mi lava ku khuleriwa kusuka kwihi kusuka hala newborn ku fika stadium manyunyu liya hinkwayo manyunyu liya hinkwayo va nghena le switarateni a switarateni a ku fambeki ma loko mo va mi ri la ka chaka mi rhelela le nkoveni hala ka mavunda kerekeni a ku fambeki mi nge fambi. Oh, okay. Mukhanselara wa n'wina va ri yini hi ku hi wa mi fane mi byela vona? Mukhanselara hambi mo report-a ku na swo tala ni swi report-aku mina ku hava lexi endlekaka. I mani mukhanselara wa n'wina? I Phesi. Mashinzi? Yeah. No, na khensa swinene ta va vutisa ku hikokwalaho ka yini ku nga endleki nchumu hi ndlela yeleyo kambe ni mi twile boto wa mina khensa swinene ende va kombela va hi lunghisela na magezi ma vona laha ku nga ceriwa magoji ma magezi na tintambu ti na tivoyamile tipala tivoyamile ende ku hava nchumu lexi va xi endlaka. No, ni mi twile boto wa mina swi tikomba ku ri na xirilo xikulu laha manyunyu laha ni mi twile boto wa mina ni tshemba ku bot Phesi va ta va kha va swi twa ni vona bot David la va kha va ni rhumela nomboro ya mukhanselara hi ndlela yaleyo swi tikomba ku mi le ku hi yingiseleni vanhu va ka hina se mukhanselara wa le ka Bungeni va vula tani vayingiseri va ri a ku fambeki amanyunyu byelani va Collins Chavani va tisa gradara yi ta lunghisa switarata sweswo kambe ni ngo va beri ku va ndlela yini ni ngo va vulavulelani ku sweswi ha ri ku tikeni hi ku le ku katsakama a ku khuleleki loko kha ku tsakama hi ku timpfula ti le ku neni ku ngo bodlomela ku bodlomerile sweswo ni ngo va yimelela sweswo kambe loko timpfula ti xini na ku pfumela ku va ta kota ku va mi pfuna hi ndlela yoleyo kambe hambiswiritano nongonoko lowu a hi wu gimeteni kwalo mingiseri wa mina hi twa ku hi khensa ku n'wina mi kotile ku va mi hoxa xandla eka nongonoko lowu nhlekani lowu a wu humelerisiwe hi tatana Ncindani Eric Mabasa mina vito ra mina ni khalanga Pat Mathebula ni famba na Sunduza wa ka Mhinga vana siku lena na mi tiphina ku ya mahlweni nongonoko dzumba na mina wa landela andaka mahungu ya misava ya awara ya 2 na mani Nkosina Chauke tata Etsani nkowankowa ngiyala lekhaphani uyikokahle eka 92.6 FM Munghana Nene FM Makombandlela